Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu hada ngani bishurani khair malani kaundo milio haruma zin sanata za dunia. Watukufu siku leo nitifa taratibu njeni vire haruma mada mbili. Ikaunga mambo Mungu ni zivire hafubi kama venze. Mada ya mwando ngamjonjia ni rongo embawe kuso zuki watu hajimba swali. Mada ya pili ngamjonjia uswana mafaruku na beka. Izo lizema de kauzi ni misavano. Ikanga mrajute rongo yonga judo hujasha umuswanifu wa heze rongo za ni misavano dizo. Watukufu ngamwenao heli zinongo zenda ovano. Aksusu zuki wangu hajimba swali. Si uono kufanya direct skwalelo unu. Unjia sujet ya husu metre la rifu yoka ya wanunga bandu wenji wanzoa fai tartibu ili zinongo zinu menyemba na hanyu sijio utarufu nama zuki wangu wajimba swali ya ukaya wanu hena rungumru kachozinjia ya ukamani bangu elinu nga bandu wenji waluna problemu na wanu ko kwa chunji ya harumale bangu elinu maonesa ngabo ko kwa chushinda kema pesa ngabo menji kawa wasongeha kwa chuvanu wa zamba yabo yoti rungo yokana leo mwanadamu yarenge namne kwa ya jevanu ya janji ya madeba madiyo yukango jukeni rungo ya mapesa ikao yamba angado hata isoma dua leo mdati adwe njia marungo ko nkazi melanjeo wambanga waharama mbwana leo harama mbwana yinu ketone sokana bakartina 40 sonsi pia ngabandu wenje walona problemu zinji yabo tijelewo no kana banu ngabandu waruma abantu ngabandu strategy ntinungu ya ndongo ya strategy shanga mwanzonu tazi ajali ukana heno wakati hajimbe swali esimu ahungendao hakuwa mule bango lino si wonu masula hani rongo ya publike namna yinu ili babe senge jukiri change yokangono kai hana rongo za njia bandu za paniki wandu wenji mwabao karugo jiwana paniki wandu wenji mwabao kaine rongo za wandu wangu zinjiyo wenge kairi hajimbe swali udoju wakandugo za bwana mbali rongo za husubu rongo za mru mbali rongo ja umbali ili udotawa hanumaza rongo zinu kaheno wakati ngo tuja wenjia banu mwamba rongo mwamba kanga mjuwao mwamba banu mtundu mjuwa mfanya research alorokezo rongo zuzan rabo ema udu uono kana deba yo yamba banu dobi wa mona ya njia arma feriyo banu hanrongo konga juko sumesa hitima maudu ngo juko njia arma feriyo jomba kana banu hajingwa bozinrabo mathalani hawambe banu la pula ikemba baha ya awudea hawemba baha yambo kana minjaruma shande zemali za hamu jamje wehindi rongo kadha takadha nge narkera narokan baraka ridojo kapanumba na inuna bana yake ya husu siasa inungwa jo wamefikira ukanga rongozwa nada makarjansi wanashioni ruwarongoza ruware mombuda changa rongozwa ruwasoma ngarongozwa ruwaduhazi ngarongozwa dhamana wenji kangwa rudunga abantu wala so wakati warishilia yabo kamrugu jovano mrina jambeze fikira zahahe yajaunese politiki yahe yajaunese namna nzo wandu wakaye ili ushinde bandhi ya wandu zila fikira zao zonekangizo njema shatinongoza paniki zokana heni mrujo jamano gena problemu ya feriori bahari liye rinjie banu zenogozinu zinrabo banu auzenogozinu jaba hamba zonrabo shande lo kanangone zokana hamba banu kabatino gortujo hamba nori pula zemvua tijao yonongo yamba alikatsi parsamronzi yani timu wawo timhibia yoketunjio kanari balanga bumru adawla haki ya roma jani kase yeye nduwo ne masula ya haye ngujo banu yambe gunitsaho gufanyo tartibu no haki ya herohe yokanaso tipia yonde hela ndwaliyo mashaka ndukutojusa hula kazahun shanga bo daraja na daraja ngabano gokonga jutsongeza zitowetsozi ngabano gokonga jutsongeza mriache banu ya shemezi ataya haki yahe yabo yakitirungu ya husu azali nguzijuloda wale serikali azali wajolo njia marugo zo kanana rapwe mrumba bamando la ya jambo kanajao ili yapemba na nyovu hasibabu hindi yengabo zinji za mbwa wanu ngakamtsuono ka wakati nyudeya nyula pizza nyamba jao sure ponde bahi chakatsi ndo manadungo ripara mbena mwambe jao na msiseja mwapweze mvua so shida waele okana unuma nombana nai dia chonga sembana nyure jodi ngoni
yoka huono rugo zinji hata walandu kuhanda mwana wemba ananyinao gono kango hakuise haku na wasana wasaya ngwamba rugo zinji zabira ngwamba mapoto menji yabira ehe ya salide anjia owandu wasalindo aruma wawacha menye bwana danyi hawanyi ne msungo menye bwana yoka wanjia rugo zamali ukakwatujwa ngizo dahubi wanjia rugo zokanga bofanywa ojao kwatujwa ngizo dahubi wanjia rugo zokana kamtino aminifu ni mndu kutsamba olanka katsindasi wala jao zengu zitsongeze bwana hanyu menyea na zasana za saya huisu wa madhamana kao ndo arema wemu wa hedaula ikaw wao hao kwa twele wanene mndu kutwanza kele de raisi ene mndu kutwanza kainde mfaume izo rugo kwa nadamu ngomanura tasira masiungwa zionao kwa jwa wema ne bwana nyu arejei gono yabo mrati jadorenga ndogo za wandu eni sarjosha ndogo za wandu zija bano rudorenga retaro ma politiki na jao babanu ngabo wakati kongo jujunja mndu jujunja marugo za wandu banu jezite mndu haruma problemu ndogo za husu azalizo za mbali ndogo za husu jawizo za mbali chale wongarwa nao kaya wende zuki watu wende mruhandane handane suisheni watende weirenga webarili hata ya habari za komori dwele ukahena rongo mndu kapso zirenga rongo za wandu zote ni mndu kapso zirenga anjabanu ya zindanua yoka haonesa kayo mandogo za mahaya hale haonesa kababiri muda mwinji haonesa jao yabole ngojo zirengo zitie ndogo za mbwana yoka balai mze wala bahari hambo kana alima mwazalika japaro hibi ya mndu mapesa shanugo za mali za sirikale kalonga mabwa ibisha omweyo mali hatu sozi pia mwanzo mzambe haunga uno shahidi ukalima mazali hanjamahala hapana mapesa menji hatawa gono hakikifu hauhono mndu ajabano yambali mazali ujondi no ndanga mapesa kujanliba zengo hizo huziona kujaziona yabo tsije utafsiri nayi bari ngore mwazali ngore mwalima mazali kutwanzo bwe matsumone haungo mremo ani paka utafsiri yokahababala wala ila namna yo menye bwana hanyu narekeradhi bakabondogoza mndu na mndu ngabondogoza za hatu ya politiki yinu rirongo wao banu zuki watu ajimba swali ukekango ono kanabo mimi bona mbawe namna yinu tsono masula hani rongo namna yinu rano kana njeni upare am prevenu hambi yoka emi hambi hazinga hajimi hambi hazinga mi hamba kana nsimba na nzima mimi nawe shami ujo wona rongo banu kaunga zihure mao zintabisha uti upara tamba hajimba swali itawa hajimba zo ranti silo njango za wandu hajimba kajao nizorongo hizo wekubadili mitona rubu repete ya fera hizo directe zinu njia uhenu siku ufanya wa grupu banu tu rongoza hajimba swali we mruzuki watu ufanye siasa rinike morali unesela namna fikira ya hao tawa rongoza paniki ngono kanga zihuia uhenu siku hujahuruditsana hungo mtuzile wa harmo ya feri ya husu sedelarifu yetsafiri ya husumuru yetsafiri ya serikali ngabandu wenji ebano renda wandu na ibanu o wandu wenji wabo handu mapesa banu monao leo mrenda range mdu 2000 euro range 3000 euro range 10000 euro zilanga ziruma onindo shay ilade shuwa ya hemru yoka mimi mdu endanga bahiru wa monokana ndo bandu ronda na usuntipia ngamjenzamba bebe semru ngu jona haya mapesa ngware che yunge kiri sontipia hani mrugene makosa shaiba kineshuwa ya mru ngamina rongozi njibanu na ngamina zinru na nikiwa ni mzaza hangu njeni ni kandu na nikiwa ni mzaza hangu wazima na zahangu zakabu na zinikandu hunu uwanduratuni ni kenjen sito wandu wao mwavumbu etsono kana ngamtsawoni baki haliyo au ngamjofa tartibu ni jaranje batuno kati jamanu haini mrugene shuwe ya hai insi rongo ya husu kana wei haruma wei jau kabati msuami nukana ya ferinu ngabumdu ya jodoru mrumze hama dola yokenda kasemba na beka wamba kana sedelarifu harenge mapesa fulani epa wawemba na honge jori jadungoni no kutsidu honraliyo nsuami nukana homala honraliyo dokane nu problemu ya mru jeruka ngamwena watazatu wenji wa dhuluma mapesa na wandu warengo mapesa kwa joba nuwazaba yotiru kwa kaunge jaharo mbana na rele wendo ndondo nsu amini kenu nungwa juko jabanu jodo ambakanabala yemze wala kwa jabanu ilia ya salise sedelarifu ngabu ambaye ebanze ko zinu irangu hade zabarwa tsurungo yode shuwa ya hae kamtuju wezo yafanya kamtuju ho ya rema mwango kamtuju ho ya mtsaha hende hata aleme watu ya directe honesa yabo mruheya hata solution mruheya haweleheleze maraia namna kawelewe utimsalise kango jojuja banu ishe mria ndole problemu namna ila ndara ngama pesa ujabanu ndre tartibu yaonese maraia
yoka kweli emsango zinjiri chayo yumkinishi abantu kadha hauta wa aferi boto hijua shariti jirnge deba ya mapesa bama nunzengo zinu emzeulamba inu kujikosomesa zinru kujikosomesa zinru ebano ekale utijatimi bana sabaka batizin rongo rwano tujo hamba rwakase bwana emzeola haja heshie video hahe yangu somwe hitima hamba hene mru ya taule bevu husu zango zangu zinu husu za mali zangu ya hitimenune mwangari ya kuchona kabo mrali hasara harongo mratujwa zinzila ndabe kazononda hubi balonga sibanu garwana bwana ngabila mina negotiatori ngabila mina Idrisi ngabila mina Telaki ngabila mina Kemsi shahaina mrugenezo gena umwendo wahe ya wendao yabo ikale umrende harende nayo hula iketsuka mabala ikemruga undokeshi wa yahe dojabano ya jazambe nozi haki za izilawe yabo ketsuka mabala dabla haki warumu mru ya jakasemu no ketsuke namna hiyo narekeradi baga mwana kumdungano hatu nguomui wende daraja kama mwana ukara kabati mru amini hata sisi kabati mru subuta para mwanya amhatse vokali kabati uaminifufu yakumurira kaniyo radwamba ununya anya unumdunga nunu izozifu kazitsi wakati rono wabana basairu wengeti kono kana depa inu tijona maritawe rirenti rudojo kanga sibanu hasiasa rijabanu mraja tsangeze fikira zae mraja ramene wandu hamwe siasa mrefikiriyo shale wariti wane rungo za mru hau problemu za mru kamru kano shida ya namna ya maswila husuye mru wala mru natawe shamrati jebanu hadonji ya psikoni su amini yoka mzemando la hajorengwa mapesa manda yayo ya jasubuti ya hebanu ya kazemrukana ngumu yo 28,000 euro handrago hawike balaye hapuse wanondo wazali yokende wahambe yokangomu yoja ubabu kochoka sembwana sedelari fukati wa eche kanyina mwadali swali kanyina wenji walo yao hasani hamadi na wao hene mrugeno mwendo wa hahe sheba kukana ngo haruma siasa shahena mrugeno mwendo wa hahe na jinderelewe mrati jajeleza ukarbala jao ba mimi ajibe swali ngojukana mimi muhanza nisi mongoni mwandu wa jojabanu niti jibi wa udovumbulwa nayi niti jibi wa mrajabanu ya hurungwe nayi yongo zijuo na miti mbana nzima minawe kabatu siku nzima ranzina niso habanu na talifiana minawe fikira na jamana na usalisa unovumba naye jamais ukake jakiru kanarleo wamba nayi hawarenda nayi kutina njema ngana njema wazirenda haungaona njema zinji wanrenda yaba msujodua zaina njema wanrenda shanga mjokana urumie rumbi haku wehanzu urumie rumbi haku usoni mwa mwanyuho na abo zuhulilia nayi hima abantu ambakana wende mwana mangu mfangile rumbi zijazulilia nayi yonde mana mimi nonesokana zinrongoza hususele lari fune mzeola narikerade ikakarna hunda tartibu raibira hamaswila haura mrongoza haura fanya tartibu entre ya himba baola zitireje yan direct tsena sharunde tartibu entre honro waili kagojojo humpara kagojojo hunda tartibu mzeola au bomri ono kangene hamu ngonzo njeze rongo mriazi fangila namna esula shemra tsizinji handogozo kana baba no mbana kanzwe ikasewa abantu jabo haji baba no hene mrugeno mwondo hahe sheiba kukanga si haru marogo za siasa shanugo za sedela rifukana hanenge mapesa ukajarenga yiwe munyige neshwa ya hahe ya jebano ya jeyambe kamjo urenga mwanama mtukufu Idris kamjo urenga stamili amjo urenga ewenge yonde suije na katandrongowe haufu haunjia rume madabiri dokayanga rwandao kanga sivanu rikasina nyasi mara korema ne bwana yinu baadhi ya hao wajao ne sokanga bwana mwavoti nga patsonda mwavoti zirungo hizo jazi kitalifiana ngaronao manyasi faruku na bega ino siku ngwa yabana wamba rogo zinji zahanyu banyu manawaba wahamba hizo ndabo ukao nyi wamba ukamwaba za hao shati jona wanama zikaze kifu ukana faruku msam amini ukanga mkubalio kanga voti nga muda mweze voti na mbaki juzi banu mono yokana mwanama Idrisi Musatoi juzi banu hatso njande nao haruma fikira waremana iyo dioransa o parce que ngejo ne sokana Idrisi ngejo wambe makaulu bala yashinde kwa banu henensi yende siwa wala de bake onro waremao yokana iyo do banu onro faida yokange jokiri wanu wareme o emaraye wenja wema vamana waonoka wanungo na haki wanwarenga rumi ngejokiri wanu walone pouvoir izo wafanya utana kwa tungo fanya faida hewa na ansi
shabani insirugo ya yadui insirugo ya urema na kadha kadha wenge mwanama Faruku na bega tijo na mambaki arme position mabaki yokale omo mabaki banu mwamba ukanga mwadwaro mwanzavoti na mbaki ukamwaba zinji wanuaba zinji izo mwamba ukana waba zimwasuli ni ndema na mrapondeo yapo tijo na mbaki arme ila namna mwadunga ikanga mwenda mjiprepare mkarumwe siasa hanyu mwambeze fikira za hanyu kanga mwona ukeza tungi zombi mine mwaname dirisi na wao na hasa negosatori na wao na mwambeze njema za hanyu garujo uishia ribakarumwe politiki kiunyanya rijokana kabati uyengo mwanyanya banu rijokanga saruma siasa shakaruture mana kizungoni yabo wanadamu pia ngwa joshida warelewe opandora nzora sulishaza rugozimu shekale urijari kansi banu heni mrahe ambawe mnafiki uhibi uhuzu uheza yabo hizo kazino shinda zionese wandu uone yabata mimi nsura faida mimi nuremao sha mimi nuremao kama nzunundre faida hafikra njokangu ya mwizisho wezamba wahunde faida hafikri njokanga mzambu yende fasiru kana leo ngamjojo hima iko teinu mine drisi banu abega na Faruku meko teinu riremane fikira wakumuri waone eske ulona hakindo yende mana si neheni na miniyo mimi yokarije banu jedorongo watukufu charti jer karmana rongo wabatani leo yenda ngejau karanzore ngeri bahari li alor ke zongo ko ijomkinishia zirita ma problem ngamurengo mwana medris na mine timizi mauni hao Gyancourt Bunge yonde directeur manama zuki wangu ajibe swali utitafsiri naye jajo jabanun hureme shatkanta no sokana na ribaki manama mtukufu Idris afikiri kana sebo sharak jahia nam manama mtukufu Idris Ricardo directeur vanu e directeur ani vanu dokaya tikati njia mbavi usuye sujeya sedilarifu kati wono kabati mdu ya njia shati wono ajimbe swali akahanjia akahone sokana kabati namna watijofanyi warongo ili bwana hao ipwemvu bangutika honesa ukana nsu aminu kana wandu wa serikali awe ngwaida ulana wauti pia ani izorongo kongo nizwitswani wengena rudo tofautisha kana inu siasa zinogo za mruka haina mdogene shua ya bon ekangona banu utsanga husuye swala hiyo au kema na wanipesha invitation bawda mauni hao kujo uonesa kwa sababu le sujet yoranzi mwana madam bae indala mayondo walemewa shay kabla zangali mwana madam bae ila dala mayondo walemewa kabla zangali irhum saida arme directeur ya jimba swali hila akamba kaya rija confirmer dene oi yabo ko sola kajamba katwilo kuja kajamba zilandrako sharita confirme deni la fona meka hapangwa mba wala stahamili mahamiji rangu 2012 hawala mbani hastahamili rangu hali salisi yakaustahimili tokawasko kaya mwanama madam bae wanu ajimbe swali hila la kiliro wa mwana ngongo weze kabla munda jibu shaka ujajibu hakonfirme ka rija gambe rija confirme dene ya wasika fikiri wa mwanzo daula haki ngujoambia rija ukaya yeli ibe mapesa wandu baurisa shahoja ka usedeba ya behari bala popula wandu ende wamenye deba hao deba hao yokaiti wanu uko wati nandi ngwakubaliko kwa wati kwa wana hata kwa tuandu siasa ka tuandu ni ngwango mileo kwa madambai abonge yarme deba ya arme makalma ya dobi ya ajimba swalihi ani ya rebelia furaha mimi anbelia furaha akasikiri mtu ambekaa rijaha ana shaha jamba kaya rija kubale dene ema pesa mbaba hunda menji hana la mbaba hamba shamba halibiri jae ema pesa magazo mliba mfanyie hazahe hamlibi apari hajaharu amdungu haparamano hapo wandu wala madambe hapo wandu wala Idris hapo wandu zula fikra za kiveke sio muhimu madambe ndio kaya rishukuru Mwenyezi Mungu hajimbe yetu jamba kaya mabola kadarjanrabu sha jamba ukaya zila kweli rija confirme ukanguilwa ni mbaba ola yabonge hajimbe swalihi
fantartibu pare lidari waho hajirija mwambiabe hapa saya mbaba wala basa ngo ndio shausi jeba na magonzo daula haki ujauhim iyo anizo afanyao mwesibilima matuma madu le gambe kula nsinu la rotensinu rijua sonse pia yatona atona beka atokama madu ula bamba hapa basa ino ndo nge problem ya rija ni mbaba manza zambani yambeyo ni serikali ngono yedana maka nyakana ritambia ku mbaye imna nukta bejin jumvuriza ananje nu fereshe karanja nu fereshe dole mwana nyuho negociateur akari mtoa zinatalla la daula mabajani wanwaka hum walihana hatta janafa fahari halikonfirme hamba ukaya romandamano ya hao ngabondolea dhatiha ngabondwa mitsiwa ngabo uchafu mwinji wa jiri ani wola wahe appel de Paris wahe haja confirme kayabala ila kweli la mandamano ya mabaja la mandamano ya utandola ya mandamano ya uchafu baje kama takatamba ndongo ya muhimu to ususu donc katika mfereshe ndio mwana negociateur akayazila dua romba ngazao makubuli na Mwenyezi Mungu ya hamba kaini amini Mwenyezi Mungu ndio ngumhifadhi sisi ngarambao hamnyezi Mungu amini Mwenyezi Mungu basi alladhina yaquluna rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu abonge wanabasaini malaika tarshishia ritimani na wano kama sainu enongo pia wala rakadwambia zanongo wakao habasta zarado hamangwaza ambao wao na ramba wona fiki ngwa tangwa jibu wenu wako ngwasongojira ko wanafiki wao ramba o jao ngwazambao wao ramba ngwa jo ujira kada botuzi jangwa jilao ramba ani narhalema ndana alhamdulillah wana wadamba alhamdulillah shukran lillah ma sha Allah wono sham amjotimizishe kuna mnasuala na bikaya mawadana jilani mnamrehemu hanomaza kaswa na dozunga zaheze daira za khadri kama inshallah taila mbaka nini mautul haya mautu taqiy haya'un la fanaha laha qad mata qaumun wa hum fi an-nas haya'u bahiya ifrazi qad mata qaumun wa hum fi an-nas haya'u yom sungu yona wadanyasi mapoza wale mawezile wao kaya kweli ngwajonona muo chawafuye miyo kawati abanoko lwanuwafu sha sisonada ngorona ona muo amkaza kwa msana akatujubia reme director yako manama mtukufu Idris maoka ngojo kana michakana muda mwinji kama hazini uono sha just ntukadari bemda message huu mkajala kunjia abantu harumwa director yinu amwe swala abili nakanaonesa abantu amweze fikira zangu bise uono katibe handa swaha usuwa na makaundo wakubali ukana rende harumwa ze vote hujua sedia fikira hindrini uswana damu ikaundo onesa ukaundo harumwa ze vote au hujua nesa fikira hindrini harumwa nadamu kwa mbaka kusonda harumwa ze vote mimi nastajabu hali sikawishandu wamba mwanzo demokrasi mwanzo haki ngwashinda nao bamdu hambaka tuhenda hangwa manabola hambangwendo ilifasa demokrasi mnafanyishwa yahe ikana utsamba ngamwendo yonde shoya hango bosumanya madamba usinde ikasama ntuhena yonde shoya hango ngam amenuka kijana dumwade zane ba yonde demokrasi mangwanzao diyo basi mwana madamba yonde fasina demokrasi yonde fasina liberte doko mini ngamnya nafasi na menga mwanzo azali bahe Faruk na nafasi meka sonda azali basi kujamar zane ha da ukomisa tirambuwa wao ani baskubanu bakani nyimaliza siasa haja tirambuwa ka abantu batiro umani munda jina ne uptia hajimbe swalihi akanguso paraola hamba hamambia amanungu franza Idris zanrabo hanipara amanungu franza Faruk zanrabo ninja para alhamdulillah japara amanungu zahe ndapora amanayuna mbi adona mbiya kama Faruk chao Faruk nja paro hamba mimi kana mbia ngwajala mwisha juzi mwana madamba mshukuru Mwenyezi bajuzi mwishia ndo bibia zamba wakati abe kama kaya hajimba wo para Faruk hamba jao za Idris no balaba hemu ni para hunu abala ngo huisha zola hamba no bale damba wambe
donc Mwenyezi Mungu haremenulia unafika kwa wanu haremenulia zenda boza kwa wanu mimi wazo njohala ba madamba riksimana na wanu hawadui na shindane wanu fikra haina mndu ngenezo yaona nizo yaishi yabonge waboko emioifu waeshelezo waona kwa tosheleza waona yofirao sharti manana wanu ani haujinga na wahandui ngashinda naona wanu hafikra na siasa ene fikra hangu tishowa sio wao waambia amu Mwenyezi Mungu ya kujawala pita shawa nikawasuya na ngono kweli haina mndu ngenye ruhusa ya ufanyaji wanzao ikaona hamba ngwendo yu haki yake lamba katuna na haki yake malamba mtukufu Idrisi andaratimizi kanga wana rongo jujonjeza shade swala mimi nunisao kanga mrongo eshabashi nubana Parisa kanga junro nsiju siwaru bwana nzima rulo mafikira nzima alhamdulillah ngamshukurio ukana huzamba rojuzi ukaya unu panderili yoda mina wenu kusatweri nwana ma alhamdulillah amshukurio haku ukamfikir karelewa inanara dungana manadungana kisiasa ridirichanganya kunyanya mashallah kabati mraporesha kaola vuliza ulamaja shanga mina rongoko sizishe uskwa jana ikau kazintam na uharamba bina ongo nsiju garishi yao yode swala mwinuzi yao garishi yao kanga bandu ya madhamana ikau wale mamu wa daula wadunga na hazima wapashi ya jana wadalarini ngabu ambao ka wanondo wendo warenge ela waje watoweyezi eske mangwamadi zo kuonokeva daula wafanya udhamana eske daula wajafanya udhamana gabona fikira dai kwa tutsange har maswala hii mwanama wadamba vano dunia ngerangali yao kamra jashia Metro Mahamudu na Yusuf Ahmed bana Barwani wa bugabu diktator Komor na bakawati usiku mwanzo ya rohar mensujua toroha yodana makamwambia dunia ndabo mimi ngeska opoza amamboga wa diktaturi zero ntujura mamondo 300 heti zilo shay dunia ngeri mao yoneze na boza huandwala baheda ula ngeoni sawa zenda boza huandwala akamtuambia Ibrahim Sule nimeniwanda jaka da kwa msafara wopoza jana huono Mahmudu Mohamed bwana wakafanya msafara jana harumati za diktaturi opoza kadorogulo ezungulia abange mimi ndo shukuri ya madhamana hensi ni holio ngo tumaoni se dunia kwa nyasa waremao wanu wanafiki kuna ujua jamba banu haka wat liberte kasramna ujitamka kasra mukasubulu wa roha na abo wa roha harumayensi warejei ngwazungulia ho mijini ngwatozi biza hao warejei walala yabo mimi ngamshukurio hula uranti wa hona nyasi wafanye ziara za hao wende watembee zonjo hambia wanyasi wala warejei banu ngwajo uji declare hendara mavoti amhambiyo shamambo kada suala robo kana wanua roha hausawaje hujaho rejei watowezi eske ngombo edaula wangu hashiri aningoma dhamana hadi sino madamba umsafara ule lazima ufanye baruani tizamba hale bahebona wamba baruani haja habadili hambana mwende nini amuhambio kwa ndwana ngwatundwao esho atowanga shijulwao tsikana hata ma problem esho atowanga shijulwao etabu desaziko wako hamba izo afanye weparisiwa wa madiktaturi unaona wa madiktaturi amduhoni kama mfano juzi wa roha wafanya maandamano bala ambassade de France ndio hizo pesa dungwa zishilwa bebo ja parisiwa ba kana be barua ba kala nzangalie journal ya Facebook FM wale ma journalist wa parwa kangwa be barua bana abwatanga ni hane bala wafanya maandamano mruhusiwa baadhi ze wadungwa paza ze apeli uro amprofitaba ndo message oserma moto rambari opora jeo mdimani omna mtiti hata mafoto henga ya parsiwa
uonge juma utoparwa ni bwana mkazi Abdurrahmani yemtashonga bafanja mimi ngamwambia mwanama urantu mjua shale zinasili parisa wana role foto la hetu disamu tamona opera ele dala dosheo na behe ewe ngomna ijana na foshonga ngomna ijana bojeo kutawa tukbalu hadala nusfamali hadala ni Abdurrahmani wa hutashonga abonge sabediri anisakushiliwa anasakujulwa zarugambilo pia zaruguzai te mafoto sakanyinizo wamze waishangalia waitwamaka kabati manongo wandu wala wazipanga juzi zozipanga julwao tikanata problem wanu waroha wanisa parti dukati wanise mandamano na ubanzia zenungo penga zidungwao senk hedi mahala wanzo kaze mdunga songona valanga mwando watunda waduka uhawetawa yabo kuna ujua mdunga ya daula ya ishe wanunga wanzo penge msajaja mda warensi donc amjuhame Muhammad Mbaye kaya wandu wazali wanza tumsajaja komori waudu wanzo wautie hizo ndio hambia usikana ta problem baenti davala bahem zekiki ndio sous control e ma opposition na pia ngwa sous control usikane hata taratibu ya uhara ngwa sous control hizo ndio hambia tena e mazina ndio hambia prive shabuka yamba wandu wala pia soma kama malider wala abasanu ngabanzo hata pale wote waziri karna wenda sha abo mambe president karna garudo karende halafuri jerin kwa posto fulani yote ni haliyo mwamba kartina wandu ramanga sina wandu na rashindane harumaye hindini harumaze voti yone demokrasia kweli ni chaguzi mwamba nganya wandu ramba kamtsina mwamba kartina ramanga sina bismillah na rene baze votika jao le 14 janvier na ngoto wona yote na wandundo shazibwi na mafiti na mtongwa dabu ya nini yote horle wona bai ba sarfanya siasa hisa sarwa nembo na hisa abasa ngaranda uharama zitendwa mwana wa damba abango tukan harara ba metro Mahmud na Muhammad bana wandu adingoni wa ili wasoje ko jar shangaze ishilla hamba metro Mahmud na Muhammad bana wandu adingoni wa ili wasoje ko jar shangaze bahari wa guli wa wenzao ngola reno ngona wasamizi watirohe zinzo tukahamba anukomoriho kabati mujoroha kabati murongowo kabati chakocha alafu watu kwa kanatiza watesheye msasanyo na botsani mbulu wa aeroport atampasha mchahunu donc wao ngatango hamba kwinashi akaiko watujwezo ambao ukatujwezo afanyao mana madamba wala ho afafikiri kanga na barongo ya honjeza usu suala hiyo ngojujo honjeza sha afikiri kana zwa semana zikawa zirimisa banu dokanjero nese ukana Leonardo tafautisha ukana aina rongo tsombo kana banu ya ruma ukana banu hadisi ya jana yemzeola afikiri kana ila hadisi kawe biri ngasina maha la deshwa ya haunuka kuja jarongo sio minja kana shia director nono ngone sokana zuki wangu ajimbe swali ngwambo kana hakonfirme yokane dene kweli nguilo 28000 euro abun suaminu kanyo ngoko mrako lazima afanye direct ya jambe ngabo wa ruma ngabo jao afikiru kana ende mada mwando katika njano ne seban ilirta fomti sherba kiarma siasa yokana mina weber lobamu shawa nduare leo bando nanzoro wasulishe bawo wandua welewa bando nanzoro wasuli shanga mwaminukana izimenyawe siasa sidazinu zokana ngabo ya ruma baadhi ya hao wazonesa mali yakauhibwa wakau kwa jaka ameniana wala kaurwaye dahula izuzonsi pia madhamana hini mbugazo kende atende ziwamenyele bwana izorongo za venu hakauri ziwono shamsu waminu kana kasina wakata u mwaida ula undi ni wajuru maruka na mde mwambeja siba mzamano la yoka yambaida hebe bala udaye mapesa aho baga jusongeze bwana hii ireje yonde mada katika njeno nise zugwangwa jika lejinga lendao hakuwenu wakati boso vumbulwarmwe lebangwe linu kareje ili ngoni rajabano ha siasa sinjoson mwanu farukuna bega mwonese kafikiri kana vizu pia uzishia bon si sababu za masuala husu magomana ambao wapashia huonesa hutazemo twajali huo tijimdimani
ya mbauka ya guparwa ende afenja na moto titi aku ilu mtaze ajali eno uono ukubali hasema foto ayo nganyinayo kabati varongo chojula nsipia bugabo eni mdu uono zono masula shaka mwaminukana zenongo zinu raha wanadamu wanu kwa wati wanrokana wafanye rongo emaranya wakidakor kokana heni wafanya shakwaja fanye wakumurika mili karjesha mafikira waloni hizo karjesha siasa waloni hiyo karjauna msikini wa maraia shado toka wahabanu warebe hata aba sayinu watwanza wende harwaze voti wao wakansi hautwali ya namne kao waje wamenye abo kwa tima dhamana yabo kabati garanti ya maraia yabo ni jo ujanga jo wakabishia yokana junki shama udwaje watebaru mwensi riulane nabo kwa tima dhamana ukama choshida wasaidie yabo hizo nsipi anga jo wakabishia wenge kafurukana kawa na ruguzonjeza ujaonjeza direct utudamba umenya voti baka mnduka na kanti faransa amenye voti hunu kabati mnduko murunju menya voti bamada kabati Abdalla Agwa kana umenya voti tujine mhambio Abdalla Agwa na Bolton Gwanzo batiki kandida to munyi baraka do waongo abumtsende shakwana umenya voti tujini mbabe mhambio babiyo kabati mndujo sanziani amenye kiesi ikamjo menya voti za Paris na Marseille na nimlolio yo fera hanyo ngamjo menya voti ho kaga zile lo Faransa shahunu komori ngamhulabyo ba madam bae eze vota jobira amani ha maslaha kabati johuma mnyaso wallahi tallahi billahi yogamhura surey ardina betizamba yojura uzamenye gujometrize waze voti zendeleye yabojura utamsajaja gujuo emdu afaya msajaja yorudi yandahu yotime nasi zonzo kweli vanyu daula lazimu bake mastahi lazimu ibirli amani yojola uzautoe amana hensini eze voti ga johumbirli ya pirizo neke barwani neke tijindobi neke metro mahamudu neke ngwae ze voti ga johumbirli ya pirizo yojola uzauta msajaji amenyeze voti zinu sheze votobira na jobira ha amani na usalama abongo watwanza zikaye ngajua bila pirizo zilelongo watolwa na abo yetsukabo wa maprizonye politiki wawajifumua wazingara wahifadhiwa wawajifumua hifadhi wao shandi kujajua kaona mwanzao daula haki ngwanzao yezi shaka twanza voti wangba minyanya ngono abonga mtimizi na mbekaya amushukurio bakubaliwa nenga kanjashi nyuhambie ukaya ngabo mnakona ngolana kumateralo yabo bahengo jona haina mrucho nazo hamba yeto kwa hidwa bahena mrucho ngashedwa shahe hashamba manjie uo ngamu mjuo uo manjie uo manjie Mohamed bahato ngashedwa shahe nezinongo zahe azikade serse paske wodo mondo wahele tobia yahe soma uonezo antia mtuzirejeza chawa mumjwele tobia yokadahu yokadahu amduka zabo yokahunu mambo manjie yokahunu weka komodi misa timizi skazabo tubukana emanjie uo yokahunu weka komodi weka ngai hongo jumrenda kumranti edo hamba samawede hasia hengo wamumjondro okay mwana mtukufa tukanga mushukurio wanokana ya viri mana sisi ndo rukunga rutukar ma directive anu fangelera mbili chomwe wanware lewe zo kaza idirisinga mushukurio mana utsanga fikira ambaze fikira zao honesa mahususu zifikira na najibu hakuunde wishela marhaba ukangarjoro lireje aruma mpango wa samina wakamwa benze na umtsani samanya wa ruma kauridunga banu yokana umuhimu wa direct msirejeza kado bili mwishia wengi abo ngarjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam mwana mtukufu.